ikipe ya APR FC ndetse na ekipe ya Rayon Sport hamaze kumenyekana amatike amaze kuba agera ahagaragara, ndetse aho ikipe ya APR FC na ekipe ya Rayon Sport zizacakirana ku tariki 7 z'ukwezi kwa 12, aho aya ma ekipe yombi azaza kuba acakirana isaha y'isa 12 muri stade ubwo hariya muri Kigali. Usaba gukora subscribe, nanone ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu kandi iyo umuntu utarakora subscribe ndagusabye nshuti yanjye, ndagusabye nanakwinginze kora subscribe nanjye mbone ko urukundo nyine murunyereka. Rega iyo mukora subscribe bintera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo mbaha n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mutabona ahandi. Reka twikomereze amakuru yacu ubwo bumvise ibiciro by'umukino wa Rayon Sport ndetse na APR FC byatangajwe. Ibiciro by'umukino wa Rayon Sport ndetse na APR FC uzakinwa byamaze kujya ahagaragara, aho uzakinwa tariki, aho uyu mukino uzakinwa tariki 7 Ukuboza 2024 byamaze gutangazwa, aho itike ya menshi izaba ari miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kuva tariki 29 Ugushyingo kugeza tariki 5 Ukuboza 2024. Dore uko bihagaze. Upper ball ni 3,000, low ball ni 3,000, VIP ni 20,000, azaba ari 20,000. Bivuga ngo kuva tariki 29 Ugushyingo kugeza tariki 5 Ukuboza nk'uyu mwaka. Upper ball ayo matike ngiye kubabwira azaba ari azaba akiri hasi, ariko nanone ndaza kubabwira nanone igihe azazamukira. Upper ball ni 3,000, low ball ni 3,000, VIP ni 20,000, VVIP ni 5,000, Executive Soft ni 100,000, Skybox ni 1,000,000 kuva. Dore noneho aho ibiciro bizazamukira kuva tariki 6 Ukuboza kugeza tariki 7 Ukuboza, nanone mu bihumbi ubwo nibwo ngo muraca manchiri. Upper ball izaba yabaye 5,000, low ball izaba yabaye 5,000, VIP izaba yabaye 30,000, VVIP izaba yabaye 50,000, Executive 100,000, Skybox izaba ikiri 1,000,000. Dore kuri karendiriye uko ama ekipe ahagaze. Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere n'amanota 23, AS Kigali ku mwanya wa kabiri n'amanota 20, Polisi Rwanda iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 18, Gorilla 16, APR FC ku mwanya wa gatandatu n'amanota 15, Gasogi United 16, Mukura 15, ho gake APR FC ifite 15, ndetse Gasogi, APR FC na Mukura ziri ku mwanya umwe zifite amanota 15. Marine ifite amanota 18, Rutsiro na Magaju ziri ku mwanya umwe zifite amanota 12, Rwamagana City amanota 10, Vision Etincelle ndetse na Bugesera zifite amanota 8, Kiyovu Sport ndetse na Musanze FC ifite amanota 7, Kiyovu Sport ni ya nyuma n'amanota 6. Reka mbe ngarukiye ahangaha, reka amakuru yacu tube tuyahiniye ahangaha, turaza gukomeza mu masaha ari imbere. Ariko guys, nongera kubibutsa gukora subscribe kugira ngo nanjye mujye muntera imbaraga, njye mbona ko nkora, ariko nyine ibyo nkora mfite abo mbikorera. I love you so much, ndabakunda cyane.